bikomeye mu minembwe ku bana ba Fardc umugambi ukomeye wo gukomeza kwigarurira ibi bice kandi ubona ko ari umugambi utagomba guhagarara bijyanye n'intego ya Fardc. Imirwano ikomeye irakomeje mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo muri iki gitondo kuwa gatanu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Drone za gisirikare ndetse n'indege zidasanzwe za kajugujugu bikomeje kugaragara mu kirere cya teritwari ya Fizi by'umwihariko mu gace ka Minembwe ziri kwitegura operasiyo ikomeye nyuma y'ibitero bikomeye byabaye mu minsi ishize. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo na Amerika binjiye mu masezerano akomeye y'imyaka 5 bamwe ro bakaba babibonye nka deal zikomeye kurangiza M23. Bihagaze gute? Ni leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo batangiye gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima agamije kuvugura no guteza imbere systeme y'ubuvuzi muri iki gihugu mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Aya ni amasezerano afite agaciro karenga miliyari 1 y'amadolari ya Amerika, akaba rero ari imwe mu nkunga nini leta ya Kongo yakiriye mu rwego rw'ubuzima mu mateka yayo ya vuba. Intego nyamukuru no kubaka systeme y'ubuzima ikomeye iramze kandi ishobora guhangana n'ibibazo by'indwara z'ibyorezo ndetse n'izisanzwe zibangamira ubuzima bw'abaturage. Ushobora kumva byoroshye ariko umva aka kantu. Mu by'ingenzi biteganyijwe muri aya masezerano harimo kongerera ubushobozi bitaro n'ibigo nderabuzima, guhugura abakozi mu rwego rw'ubuvuzi, guteza imbere mu buryo bwo kubona imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi ndetse no kunoza uburyo bwo gukumira no guhangana n'indwara z'ibyorezo nka Ebola, malaria n'izindi ndwara zikunze kwibasira aka gace. Aya masezerano aje ashimangira ubufatanye bumaze igihe hagati ya Amerika na Kongo, cyane cyane binyuze mu mishinga itandukanye yagiye ishyirwa mu bikorwa n'inzego zirimo USAID n'izindi gahunda mpuzamahanga zifasha Kongo kuzamura imibereho y'abaturage. Mu myaka ishize Amerika yagize uruhare rukomeye mu kurwanya icyorezo cya Ebola kibasiye uburasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bikorwa byo guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi ndetse n'abana. Mu mateka ya vuba mu rwego rw'ubuzima leta ya Kongo yagihura n'ibibazo bikomeye birimo ibikorwa remezo bidahagije, umubare muto w'abaganga n'abaforomo ndetse n'ubuke bw'imiti n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Ibiro byatumye abaturage benshi batabona serivisi z'ubuvuzi mu gihe cyangwa se bakazibona ziri mu rwego rudahagije. Iyi ni gahunda nshya yitezweho guhindura iyi shusho, aho izibanda cyane gushimangira inzego z'ibanze z'ubuvuzi primary health care ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga n'ubuvuzi digital health ndetse no kunoza imicungire y'amakuru ajyanye n'ubuzima bw'abaturage. Abasesenguzi baravuga ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye mu rugendo rwo kuvugurura urwego rw'ubuzima muri Kongo, ariko bagasaba ko hajyaho uburyo bukomeye kandi buboneye bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa kugira ngo amafaranga menshi azabashe kuba yakoreshwa neza. Ushobora rero gutekereza uti bihuriye he? Birahura neza kuko rero Amerika ari kugenda yegereza cyane leta ya Kongo kugira ngo bakorane deals zikomeye zirimo ibijyanye n'ubuzima, ndetse bikaba rero bikomeje kugenda biherekezwa n'impaka zikomeye zavutse hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse i Washington. Ubundi byagenze gute? Havuzwe inkuru yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru ivuga ku gikorwa cyabereye muri imwe muri hoteli zo mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika Washington DC, aho amatsinda abiri ahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari acumbitse. Amakuru y'izo aragaragaza ko umwe mu bagize itsinda ry'umutekano ririnda umuntu ukomeye VIP wo mu Rwanda wari udafite intwaro yahuye kubw'impanuka n'abashinzwe umutekano b'itsinda rya Kongo mu muhanda rusange wa hoteli ikoreshwa n'abakiriya bose. Ibiro bikaba byarabaye mu gihe ayo matsinda yombi yari acumbitse muri iyo hoteli. Mu bizabaye uwo mukozi w'umunyarwanda ngo yabujijwe bizagateganyo kugera kuri lift cyangwa se esanseri n'abashinzwe umutekano wa Kongo. Igikorwa cyasobanuwe nk'ikitari gikwiye mu gace rusange kagenewe
buri wese nubwo byateje ukudahuza kw'akanya gato. Ikibazo cyaje gukemuka mu ituze nta zindi mvururu cyangwa se guterana amagambo bibaye. Nyuma y'ibi uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kwimukira mu yindi hoteli mu rwego rwo kwirinda icyakongera guteza umwuka mubi. Gusa mu gihe bari bagiye bamwe muri abo mu itsinda rya Kongo ngo barabakurikiranye barabafotora ndetse banabafata amashusho, ibintu uruhande rw'u Rwanda rwavuze ko ari ihohoterwa no kubangamira uburenganzira bwabo. Nubwo ibyo byabaye, amakuru atangwa n'abari aho aravuga ko itsinda ry'u Rwanda ryakomeje kugaragara imyitwarire y'umwuga rirangwa n'ituze n'ubwitonzi, birinda kujya mu makimbirane n'uruhande urwo ari rwo rwose. Ku ruhande havuzwe amakuru yatanzwe atari ku byabaye, harimo ayatanzwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Politique mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku mugoroba wo ku wa gatatu. U Rwanda ruvuga ko ayo makuru arimo ubuyobe n'ibinyoma bigamije kuyobya rubanda no kugoreka ukuri ku byabaye. Iburije mu gihe mubano hagati y'u Rwanda na Kongo ukomeje kurangwa n'umwuka utifashe neza, aho impande zombi zikomeje gushinjanya ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Abasesenguzi barabihuza nuko kuri ubu hakomeje kugenda hoherezwa abasirikare benshi, aho bigaragara ko kugeza ubu uruhande rwa leta ya Kongo rwamaze kwitegura imirwano ikomeye cyane cyane mu Minembwe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Infoma ugiye kuduha ishusho y'ibiri kuba ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mutama, waramutse neza? Yego, gitondo cyiza. Yego, tudatinze rero Mutama, turagira ngo uduhe ishusho y'ibiri kuba ndetse n'amakuru agezweho kugeza ubu. Yego, n'umugambi mushya Fardc ifite muri Minembwe, ubona ko operasiyo zayo zikomeje gusa naho ziyongera kandi zongerezwa imbaraga mu duce dutandukanye. Nyuma y'uko hari hamenyerewe ko drone arizo zikunze gukoreshwa muri ubu buryo bwa operasiyo zigaba ibitero mu bice bitandukanye, ndetse n'igitondo cy'uyu munsi ziba zabyutse zikora patrouille cyane mu kirere mu buryo bwo gushaka amakuru y'uburyo pozisiyo zayo makumyabiri zimeze. Ariko hasi ku butaka ingabo zikomeje kwiyongera cyane ku ruhande rwa Fardc n'ikoalisiyo bari kumwe zituruka mu bindi bice zerekeza mu duce dutandukanye twa Minembwe. Ubona ko hari imigambi y'ibitero byo ku butaka bari gutegura bikomeye kandi bashaka gusa naho badivasinga mu bice bitandukanye bitari bya bindi wasangaga bakoresha drone gusa, nyuma bikarangira n'ubundi habayeho kuguma mu birindiro byabo nta kintu bahinduye mu bice bagenzura. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko Fardc yabaye nkaho ishaka kugeraho mu mugambi wayo wo kuba yigarurira Minembwe yose, kuko amakuru bafite ndetse n'inama bamazemo iminsi ni umugambi ukomeye w'uko iyi Minembwe bagaragaza ko yatakarije ingabo ndetse n'ibikoresho byinshi, nta mpamvu yo kuba bakirwana nayo kugeza amagingo yabijyanye n'imbaraga bafite ndetse banakoresheje. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko Fardc yabaye nkaho yashyize imbere ku rwego rwo hejuru, kandi ubona ko byatangiye kugira icyo bihindura cyane, kuko ubu habarirwa mu ngabo ibihumbi zimaze kugera muri iki gice cya Minembwe, ku buryo ubona ko yo 23 ndetse twirwaneho kubasha guhangana nabyo badafite ubwirinzi bw'ikirere, drone zigifite kwinjira uko zishaka muri iki gice cya Minembwe. Biri buze gusa naho bigora cyane kubasha guhangana na Fardc n'ikoalisiyo bari kumubona ko yongeye gukora ya system yabo yo kugarura imbunda za tirari mu bice bitandukanye hano, ku buryo ubona ko byongeye bisa naho byabaye bishya cyane, binagoye cyane ku ruhande rwa M23 twirwanaho muri ibi bice kubasha guhangana n'ikoalisiyo mu bihe nk'ibi ngibi ubona bikomeye. Byari bimaze igihe basa naho drone zabigaruriye ku manywa na nijoro. Operasiyo ziri kubera muri ibi bice ndetse ubona ko bari no kubikora neza, kuko amakuru ahari nuko izi ngabo za Tanzania ziri gukora muri ibi bice zimenyereye operasiyo muri ibi bice cyane, ubona ko ari terisa naho yabaguriye neza. Ariko ku gicamunsi cy'ejo hari inkuru mbi yababayeho cyane bijyanye n'uko babashe gusa naho basatira ibirindiro bya M23 mu buryo butunguranye, ko bari koalisiyo ariko ari bo bari imbere mu buryo bangaga ko wazarendo ndetse n'ikoalisiyo fidele bari kumwe ishobora
gusa naho yabatenguha kuko ubona ko batajya bakunda guhuza cyane muri operation iza kuba ngombwa ko babereka ko bahunze defense zabo, iza kuba umwaka wo gutegwa mbushi kandi aribo basa naho bari mu bice by'imbere, baza kuraswaho cyane bikomeye ndetse habaho gutakaza ku ruhande rwa bizi ngabo za Tanzania, ndetse haza kubamo n'umwuka mubi cyane hagati yabo na Fardc, bavuga ko kuba bafashe umwanzuro wo kuyobora urugamba akaba aribo bajya imbere bashobora kuba bagambanira Fardc yari yasigaye inyuma. Ni ikintu kiri kujya kigenda kigarukaho umwuka mubi ku buryo ubona ko guhuza coalition muri izi operation ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu biri kujya bigorana cyane ku buryo hashobora gufata izindi ngamba z'uburyo bajya bakoramo operation badakoze partiyo z'uruvange rw'ingabo. Yego tusa n'aberekera muri muri Sud Kivu, aho amakuru agaragara cyane muri Uvira ko itoroshye cyane bijyanye n'imyiteguro cyane ikomeye ku ruhande rwa Fardc, ubona ko itarambirwa kuzana ingabo ndetse zimaze kugera ku bucucike burenze cyane bijyanye n'imibare irimo muri Uvira, kuko ku manywa na nijoro ahariho hose ubona ari ingabo gusa, ariko ukaba utibaza impamvu iri kwibazwa n'abantu benshi ko izi ngabo ziri kuza muri ibi bice kandi ubona ko nta mugambi wihutirwa wo kugaba ibitero kuri M23, kuko ubona ko bakikanga ko ishobora gusa naho yababangamira cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ukibazwa izi force zihora zongerwa muri ibi bice n'amadeployment menshi atandukanye, icyo abasa naho agambiriye ni uburyo ubona ko bashyize imbaraga cyane mu bice bya Minembwe kuri Fardc, ku buryo ariho bagiye gusa naho bakaza imirwano ku rwego rwo hejuru. Aha hasi bagasa naho barindiye ko bakwinjira muri Uvira ariko badatangije imirwano, kuko bafite amakuru ko M23 isa naho ariyo irindiriye ko imirwano ishobora gutangizwa na Fardc, bakabona impamvu igaragara yuko binjiye mu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko hakirimo ikintu kimeze nk'ikikango cyo gutinya ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bijyanye n'uko n'ubundi Uvira M23 n'ubundi yari yayivanyemo bijyanye n'amasezerano ndetse n'amabwiriza akwiye muri Leta zunze ubumwe. Reka dukomeze noneho paji ikomeye n'ubundi tuze mu birebana n'ibyatangajwe na leta y'u Rwanda ku birego bikomeye za Congo n'ubundi ku bijyanye na kesi ya Madamu Denise Nyakeru. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza utubwira izindi operasiyo uko zihagaze. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Congo Denise Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi yamaze iminsi mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu, twababwiye ko Mujyajya yagize ibyo atangaza nyuma rero yuko ibi bibaye mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye. Ambasade ya leta y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuwa gatatu, yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda w'umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano w'itsinda rya Congo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyi ambasade yongera ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Congo yombi bari bacumbitse muri iyi hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko atari yitwaje intwaro yabujijwe z'ako kanya gato gukoresha esanseri. Binavuga ko bitari bikwiye kuko aho hari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ibibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. BBC News gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Nta gihamya atanze Mujyajya yumvikanishije ko bishobora kuba hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu zabaye mu gushaka kugira nabi Denise Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ariko ambasade y'u Rwanda iravuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati,
ibi binyoma bigayitse byagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo riva muri iyo hoteli nk'uko babivuga. Imbere muri iryo tangazo na ambasaderi Ata Asimwe, wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga rwa X n'ushyigikira leta ya Kongo iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denise Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati, ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasaderi? Yongero ati, murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mutwe w'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese, keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta y'u Rwanda na Kongo bikaba rero bimaze igihe bivugwa mu nkuru zitandukanye, aho leta ya Kongo yagiye kenshi ishinjwa gukora ibyaha bikomeye, ndetse leta ya Kongo yagiye igaragara kenshi ikorana na FDLR, ibyo benshi bagaragaza ko ari ibyaha ndetse n'amakosa ateza ibibazo. Nuko bihagaze, nuko bikomeje kugenda bimera. Mutamaro turagira ngo tujyane ku zindi agisi naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka tujye mu minembwe. Ubona ko n'ubundi bitero bikomeje bya drone cyane biri kwibasira uduce twinshi kandi biri kugira ingaruka cyane ku baturage, ndetse ubona ko ari ibikorwa bikomeye ku ruhande rwa Fardc iri gukora ibishaka kugira ngo ibashe kubangamira ibikorwa byayo 23 na twirwaneho, ndetse no kubaca intege mu buryo ubona ko ahari nk'aho ari ryo cumbi rya bose kandi ariho hantu h'ingenzi babasha kubungabunga bijyanye n'abaturage bahari. Rero ukabona ko Fardc iri mu mugambi ukomeye wo gusa naho irimbura aka gace bijyanye n'imirwano ihorayo ya drone za buri munsi zitica umunsi n'umwe. Ubona ko M23 twirwanaho basa naho babaye nk'ababura umwanzuro wafata kuri izi drone, kuko ubona ko bimaze igihe kandi byabaye nk'aho birambirana ku rwego rwo hejuru. Rero hari umugambi mushya M23 ndetse twirwanaho bafite wo kwinjirira ibice bya Mwenga, ndetse ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa gukorwayo muri iyi minsi, kandi amakuru ahari nk'uko bimaze kugaragara ko hari imfosi zavuye hano mu minembwe zerekeza muri Mwenga, ndetse ubona ko ari na nyinshi cyane bijyanye no kubona ko bagiye gusa naho bashyiramo imbaraga mu buryo bwo gusa naho badubatinga muri icyo cyamwe ku buryo basa naho batanze akazi kenshi ku ruhande rwa Fardc kugira ngo ye gusa naho ihugira muri iki gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yego, naho ndagira ngo dushusho nabwo ijyanye n'abasirikare b'abanyamahanga uhereye ku Barundi bangora, ugende utubwira buri kimwe cyose ku byo bo bari gukora na update kuri bo. Kiriho kuri izi ngabo zisa naho akenshi ubona ko ziri cyane muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Uvira. Hari amakuru amaze kugaragara ko ingabo z'igihugu cya Tanzania zimaze gusa naho zinjira muri rwano ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru baduha nuko ifite amakuru ko izi ngabo ibi bintu zinakora zibishoboye cyane, nubwo inshuro nyinshi hakunze kubaho ibyago biba ku musirikare wese byo gutakaza, ariko ni ikintu cyabagoye cyane cyo kuba bararwaniraga mu bice batazi kandi badahuje neza na parite bari kumwe. Ubu rero basa naho bashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ubona ko aho ingabo z'Uburundi zimaze gusa naho zigenda zidohoka mu operasiyo akomeye cyane zinayagaragariza ko ziyayoboye. Ubu igihugu cya Tanzania izi ngabo zayo nizo zisa naho ziri kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibice bya Minembwe, ndetse ubona ko ziri no gusatira muri ibice bya Plaine ziri muri Uvira, ko bashobora kuba aribo bareka bagasa naho bagenzura ibikorwa bya operasiyo byose, nubwo akenshi Fardc ikunze gusa naho ibangamira ibikorwa by'izi ngabo zaje gutanga musada, mu buryo ubona ko ziba zishaka ko ziba arizo zigenzura ibice ibyo ari byo byose na operasiyo zose ziri gukorerwa nk'abenegihugu. Ariko ibi bihugu byaje gutanga musada ukabona ko umwuka wabyo bigaragaza ko Fardc yigirira abagambanyi benshi kandi ikabigira n'ikosa ryo
kutarwana bishyizeho umutima, ariyo mpamvu ubona ko baba badashaka ko komanda wo muri Fardc ari ugenzura operation ziri kubera hano, kuko hari byatanga amabwiriza atari ngombwa ku rugamba, ndetse ukabona ko izi ngabo zijya zimera nk'aho zitabyumvise kimwe. Iyo habayeho nka wese ugasanga zibaye nk'izisigaye mu mirwano zonyine, hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuraswa bijyanye n'uko baba badahuje umugambi ndetse n'amabwiriza ya operation baba bari. Yego, reka tugane ku musozo. Niba wenda hari indi ngingo mu makuru ufite utatubwiye wayitubwira tugasoza. Ikiriho ahangaha ni ukubona ko ku ruhande rwa M23 muri iki gice cya Rusizi amaze kugaragara ko ku munsi w'ejo w'igicamunsi hari ingabo zindi zaturutse muri ibi bice bya Kamanyura zerekeza mu bindi bice, ubona ko ari ingabo bitazwi uburyo zageze muri aka gace, kuko ntabwo zigeze zigaragara ku manywa ziza n'imodoka cyangwa n'amaguru. Ubona ko ari force ngari kandi nini, isa naho ishobora kuba yarakoreshejwe mu kuhagera mu masaha y'ijoro, kuko ziri kwerekeza muri ibi bice bya Rusizi aho pozisiyo za M23 zose zideployinze. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri Mbwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.